Joj. Majko ti je. Zašto se sigurno pitati? Idiote! 7. mjesec, zašto si u dugim rukavima? Idiote, 7. mjesec, zašto imaš kapu na sebi? Idiote, zašto uopće pričaš? Zašto jaučeš? Zašto si kreten? Zašto si ovo? Zašto si ono? Prvo, izgovorio sam ko pičketina, ko najveća moguća. Evo, sad ću vam staviti sliku tu negdje, nemam pojma. Jednostavno, moram biti u ovom jer me najmanje pečeka na šta god se naslonim, ali dobro, u sobi je -50 zbog klime, tako da imam sreće. No, htio bi snimiti taj video i prvo bih se htio ispričat što nije bilo videa, zato jer toliko mi je užasno za internet da je to strašno. Šta god bi snimio, super bi napravio, možda mi se ne bi svidio, ali kad bi stavio da mi se uploada, nema šanse, na kompjuteru mi internet tako jebe jako, ali dobro, sad dobro radi. Uglavnom, koje su moje ideje za budućnost? Znači, da ne duljim previše to. Danas je 1.7. Htio bih početi s jednim serijalom koji se zove Becoming Better Than My Idol. Ili tak nešto, nemam pojma. Postati bolji nego svoj idol. Gdje bi se ja potrudio u svim mogućim stavcima ovoga svog života, izgledu, učenju, da se posvetim nečemu, zaraditi i slično. Pošto sam ja gotov sa školom i nemam šta za učit, od 1.8. zapravo imam nešto plan što bi mogao učiti, tako da to će mi valjda biti to oko čega bi se mogao baviti. Također, digao sam 130 kg na benchu, svaka mi čast. Ali stvar je u tome što sam morao tad malo nabijati kilo i to ispao sam izvan forme i gledao sam slike neke prije 2 godine gdje sam ja stvarno izgledao sa sebe nikad veće, nikad bolje, a danas sam toliko mal sam, jebote, ne kužiš ništa. Tako da, to će biti neka ideja gdje bi ja trebao se spustiti jako na nizak body fat, gdje bi trebao izgledati najbolje u životu. Tako da, nešto mi fige za to, idemo to postići. Treća stvar je o tome da trebao sam nešto snimiti 15.7. ali ću morat pomaknut radi ovog iza, što mi je na leđima i radi toga što moram malo skinuti kile da bi mi to bilo lakše obaviti. Ali to ja mislim da ako to stvarno se probije na kanalu ko najveći uspjeh da bi to moglo eksplodirati jer će biti jedan izazov za mene, jako jedan zanimljiv video koji neću uopće ni pomenuti, niti ništa dok ne dođe dan za to. Ali da, htio sam samo ispričati radi toga svega. Treba bi ja početi danas trenirati sve normalno, ali jednostavno ne mogu zbog toga, tako da preskakivat ću samo uže. Ovo je bio nekako kao najava za nešto što slijedi. Tako da stvarno se želim potruditi, stvarno želim nešto postići, stvarno želim pomoći, jer ne znam ako je neko gledao u opisu mog kanala vam piše I'm doing this for my father and for my mother i baš radi toga ovo se radim radi njih, da njima probam pomoći, tako da jednog dana pokušam nešto naravno zaraditi od YouTube-a i pomoći njima i pomoći ostalim ljudima. Također uskoro ću vam snimiti jedan video šta ja vozim, tako da, pošto je bilo na kanalu Audi A4, ja sad ću vam pokazati jednu još veću mašinu koja dođe duplo od Audi A4, koja ima mnogo konja u sebi, uključujući i mene. Spremite se, tako da sad bi trebalo ići, mislim, za daily vlogove ja još nemam tolike ideje, nemam baš ništa za snimat, pogotovo sad radi tih leđa, ali pokušat ću izbaciti još mnoge stvari. Ako vam se također svidi neka igrica da bih htjeli vidjeti, evo Forest upravo ću vam staviti u pozadini da vam ide. To bi mogao snimati. Live sam htio raditi također, live od svaki dan, ali ja stvarno ne znam, meni je neki problem s mikrofonom, ja ga ne mogu narihtati da on meni ne šušti, da se ne čuje ono. Tako da jednostavno, to ću morat nekak ili ću kupiti mikrofon, ali za to moram štediti. Uglavnom snimat ću, ako vam se svidio stavite naravno like, ništa drugo ja ne tražim. Nisam ko neki da žicam, šalim se. Uglavnom, to je bila sva najava, evo da bude dokaz.
1.7. Danas krećemo opasno. Sam da ovo tu prođe iza leđa. Ja ću se još pomučiti par dana jer ne mogu ni spavati ni niš, ali za vas želim sve najbolje. Također uživajte u ljetu i pokazat ću vam neke stvari za koje bi vam mogla možda biti wow. Tako da vidimo se u idućem videu. Pozdrav! 1, 2, 3. Ja sam anksiozni, antisocijalni ekstrovert. Đavo na ramenu kreće da piše tekstove.